تقال بريس علي الحبيب شارزة سياسي جه بغداد قلت بيجي كي ديكين لهمبر وان استنجين كوروب روی کابینه محمد شیع السودانی دبن 24 دمشمل لسر کابیناوی درباز دبن بشک جهالاتیان يعني بقلينا دبيجن حكومتها بشكينية اللي بشكل جي دبيجن بلاخذ حكومتك خدمة جزاري بيتنو حكومتك بيتكو آليكاريا هولاتين عراقي بك برس الحبيب روج باش تبخيرات يجبو كردستان 24 كومك تحدياتا لهمبر السوداني هلا سرطا بيوستا السوداني دزبو كيجان ملفي ببتن جبو درباسكرنا عراقي جوان كريزانه چارەسەر لكيفيا تحية طيبة لك سيدي العزيز وجمهورك الكريم. اليوم نتحدث ايرو ام بحثا بيكانينا حكومة بشتي صالك السره البجارتنان كو دان لأف هالبجارتن در كو انجامين و كتا كريزك سياسي ده وعراق برا قناقة كدن بفي كيجي بو ناکوکی و آلوزید نابرالین چکدار ده اف بابت جی هاته یک آلی کرن لپارلمنتوی عراقی و ریدا کو چارچوه همانگی کو جاداش عراقی جی و وان رد که جبر کو حمد كيف دستي وانده اف يك هذا سباندن لسر جاده عراقي و چارچوه همانگی شیعه سودانی دای پیشو کره سرک وزیر بو پیکانینا حکومتی و دما ساله کیبه و پشتیوی هلب جارتن بکرن گلک دوسته جهانه دی بین چاره سر کرن بناوان دجی او دوسیان کو راستی سودانی دبن کو اف چند سال سر یک کوم بونه جوان جی هن اركن سركجي دبنكو يا سايا البجارتني بيسر راس كرين يا بودجي بابتين دن ين دالقان ديمانه جوانجي البجارتنين بارز جهان باشا تو هاد بينيكو دهاتي دا اطار تنسيقي وكا بيوس پشتوانيه بدا السوداني جبو جبجكرنا كارنامه اخوا چون كارنامه کا دولمن پیشکش کرد وها دبینی کو چارچوه هماهنگی اطار تنسیقی پشتوانیا سرکیا سودانی به جبو جبه‌جکنا و کارنامه دمن دهاتی دا بگمان دی پشتوانک سرکج سودانی رهبش برکو او بجیر چارچوه همانگیه پشتیوان قناغن نصر کفتن سال داویده جی اف قناغ داویه جبو رزگار کرنا عالی سیاسی بوی که جی جبو بجیانینا هیوین گل عراقی تفيكو هبونا بشتفانية كنيف دولتي جي هيش بو بيكان نافي حكومتي لي زحمته همو دو سد نافوان جي قاندلي كوف 19 سال عراقي هي بديتنا من زحمته افيك بي يكالي كرن لي برز محمد شيع السوداني برين حال قالك وزارتان كار كري ازمونه كويجي هي لي بيوستي بي يك ريزي ويك دنگي هي جبو ويكي اجد بينم اف بشكينه هي نز آسانه كو يكسر حميدشتان يك عالي بك باشا قالك جا يعني قليا ويكي تكرن برس الحبيب كنت بيجن دما دز بكاربونا سروك وزير نوين عراقي كارنامه كا جوان يا كامل دات رجنو لهم بر خلكي ودخينن لدى ارزي واقع دا تشتك ناي جيبجي كرن تايبت كيشين دنافبرا هرما كردستان و بغداد بنريناتا في جاره يعني السوداني دكاريتن وان كيشانه چاره سر بكت كيشيا نفت و غازيه كيشيا ماده استادو چله كيشيا پيشمرگيه تماما كيشين دين دنافبرا هرما كردستان و بغداد دكارنامه دا نفسان ديه بجواني لدى امر واقع دا او شيان و طاقت هنه جيبجي بكتن
السيد السوداني تحدث بر السوداني بحث كير لسر هروا چارچوبه همانگیر سر ریکفتنا پترولی و پرسیدگی به هرم کردستان رکو بابت بین چارسرکن دما شش مهان دلی وکم دبینن تشتاکو چل دمین پیش ده یه برید و یه نهاده جی چارچوبه همانگی لگوری میکانیزمان جبو چارسکرنا وام پرسیدگان لی چند سالن چارسر نکر چه پرسگریک جو چه کریز نهادن چارسر کرین تنه دروش بون جبو چارسر کرن چه به حکومت هرمی ریال جی یندن جی تنه دروش من زحمت جی کرناوی لی نیت که راستقین دوی جبو جی کرنا وان داخوازیان كواتي ياش خويا باشا داوي بس اگر اوه بيتن برس الحبيب بدنجيا الصدر هن شواد بينن نارينا تا يعني السوداني ديكاريتن كيكا عيد ميلادا يك صاليا خواه دبن سيا بدنجيا صدري دا كر بكتن يانجي ويروش تفليها بيتن صدر دي بدنجيش كينيتن تتحدث تسريبات هن اخافتن هنكو ركفتن نهيني هن الجل صدر يانجي هولين رازي كرنا چارچوبه همانگیش بو صدر ددما سال كده جبو دوباره کرنا هل بجارتن کو اف جي داخوازي صدر بو ل دبكو دنگدان هبل سر مسلا بودجه لی پشتی ساله که دبکو اف بدنگیا صدر بل سر انجام دانا هل بجارتنین دما ساله که کو اوجی جبو دبکو اف جی حکومتک فوق حزب دبکو صدر راضی بو السرویه که و جبو في ساله لی پشتی وی جاره کدن هل بجارتن بکرن دبكو ديتنك ويديا دنجي هبه بريس علي الحبيب شرزاي السياسي بغداد قال ما ويقال لك سباس